Sanibonani. Siyanvuselana namuhla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyavusela ZC, uyavusela the Reverend ZC. Ngiyavusela nguzakhele ngwakaGenenza sithi sanibonani nanamuhla amadodana nendumiso. Siyavusela futhi elihlelweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi nanamuhla uNkulunkulu asihlanganise. Namhla ke sinithumela umlayeto ukuthi labo labagulako lapha emakhaya sithi nje emva kwalolu hlelo kugula kuyabe kuphelile kuthenya ngoba emandla uNkulunkulu atabe sekehlele ethi kwabo. Ngiyambona nje nangiyagogo nangu uyangibuka kunjani gogo. Hayi muhle uNkulunkulu egameni lenkosi. So ke siyangena futhi elihlelweni angeke ngikhohle bazalwane kuvusela abaphathi bami bobabe bo president bobabe bo vice. Siyathi bobabe ukuthi la madodana vele la nga aphethwe ngini sibambeleni lo mbutho lo sibambeleni la madodana niwakhulise ngeligama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sivusele bobabe bafundisi bobabe bavangeli bobabe bashumayeli sivusele bomake bo Jeffro sivusele bomake bavangelikazi bashumayelikazi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Omama bemanyano egameni lika Jesu ayagitshelwe insaba amadoda igitshelwe insaba ungazuthi kazi phela boshiya kuphekiwe phela amadoda nabe senenyuka insaba amadoda asala lambile indoda zolo indoda emandla uNkulunkulu akabonakaliswa. Sibavusele bomake benzaba sibavusele futhi intombi tekuvuma sivusele umkhosi waSunday School Khosi nomkhulu wemadodana ngola madoda engize ngawo la egameni lika Jesu. Namhla sehlelweni amadodana nendumiso sangena egameni lika Jesu. Singena ngemhlabeleli, singena ngengoma, singena ngekuthula kwamadodana, singena ngekuthula kwamadodana ukuthi asiniketa umhlabeleli naso
kakhulu, sibonga kakhulu ukuthula kwamadodana. Hawu madoda, mina abengingadi mina ukuthi ingoma emankayane ishaywa ngalendlela emadoda. Nangisathi ukuthi kutakwenziwa njani ngoba vele kahle kahle uma kufika lesikhathi lesi semadodana nendumiso kahle kahle akusiso isikhathi semadodana lesi, sikhathi sawonke isikhathi sabo bonke abantu labakholwako lapho khona sike sesifike nje sesitoteni lapha angicule egameni lika Jesu Kristu, egameni lenkosi. So siyambonga uNkulunkulu. Namanje ke ake semukele nayi AME, asimukele nayi AME. Nawe ngiyabona umvumo wami na, so vele uready usho hayi umuntu enguye, hayi umuntu enguye. AME sithatheleni bafana basekhaya singene ngomeni.
Siyambonga uNkulunkulu. Sibonga kakhulu AME ke kahle uyabona na ufika lapha eMbabane, uthi khupusha. Kuthi khupusha. Na ufika lapha eMbabane, ungene ekhathi enkonzweni. Phela ngeke ngafika lapha phela. Uvungaza ukuthi noma ngabe ufike bekunenkonzo yasebusuku. Kusa nje ubuka noma ngabe mhlambe bophethwe kuthiwa ungakalali ngayitolo ngoba kudlalwa lapha ingoma nje indumiso emva kwendumiso. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu. Emandla kaNkulunkulu ayabonakaliswa sisehlelweni lolumnanzi la luhlelo lwemandla amadodana nendumiso. Kulesikhathi ake sengihambe ngilanze imvuselelo yamaweseli. Imvuselelo yamaweseli isiphathi igama lika Jesu. Yebazalwane basi manje leli gama leli nawo liphatha nje uphatha lona litakudududa langabe unenkinga likunike kuphila langabe kukhona kungadiva kahle utive sokhululekile igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lika Jesu Sibonga kakhulu nabemvuselelo sibonga kakhulu bafana basekhaya labanye kufuna ngihlangenika lokuthi uma ngabe ubafuna labafana basekhaya lamadodana la ngawathola na ufuna imvuselelo uthi lapha kamanzini bese usigubhusha uyabona la amanzini bese usigubhusha uyangena lapha eSt Paul's ufika ubakhanze bafana basekhaya indumiso ke amadodana nendumiso ufike uyive ungene uhlala unetheteke sibonge basasivumela lo mhlabeleli kulesikhathi lesi asengihambe ngiye ekhaya eSwedish Free Church amaswidi amnandi uma ngabe ufuna ukuzwa amaswidi ulalele lo mhlabeleli bakhuluma emandla engoma bathi umoya waNkulunkulu umoya wemandla umoya wengadumulo bathi umoya waka uri
egameni likaJesu bese tihamba deeds Spirit Free Church ake nisiphe ingoma. Moya wakaburi
kwaze kwaba kuhleke babukele emakhaya. Uyabona into lengijabulisako ukuthi ngelusuku niyanza. Siphindze futhi sitfolane nasemaphejini ethu, sitfolane ngoba la uthola la kule milayeto ethu isho lokuthi la usifuna emaphejini usithola lapha sitafike sikunikele ivile lenkosi. Siphindze futhi amadodana nendumiso sengifike lapho sengivalelisa khona bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyavalelisa the Reverend, uyavalelisa ZC umfoka Geninza. Ngithi Nkosi yami nebakithi emandla aNkulunkulu akabe setikweni. Ngisho njalo nje ngithi njengoba bekunjalo ekuqaleni kuyawumana kube njalo kuze kube kunaphakade. Amen. Kungena ke bafana basekhaya bahlangene umuso wabapostoli neSwedish Free Church bathi hayi nebakithi uhlolo ukusola abantu uthi banjani. Cha Nkosi yamasitolelaneni ngoba longanatusono akathathe lije abese uyamgcoba. Thatheni mapostoli, thatheni maSwedish, sihambe siye ekhaya ezulwini egameni lika Jesu. Ungena Zulu Magata Tichamtwe Ungena Zulu